Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama. Mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama habereye ibiteye ubwoba, abaturage bahangayikishijwe n'abagizi ba nabi baza kubiba bagasiga babafashe ku ngufu. Bivuze yuko ku ijoro ryo ku cyumweru mu masaha ya saa moya za nimugoroba abagizi ba nabi baje kwiba basiga bafashe umugore ku ngufu, umugabo w'uwo mugore baramwica. Ndaza kubigarukaho mu makuru arambuye. Reka tugaruke mu karere ka Kamonyi mu mirenge itatu ituye mu karere ka Kamonyi, ndavuga Musambira, Nyamiyaga ndetse na Nyarubaka, aho iyi mirenge yose kari itatu ihurira ku kiraro kimwe. Iki kiraro kikaba cyaracitse, abaturage bakaba basaba inzego z'ubuyobozi kuba iki kiraro bagisana kubera ko nta bushobozi babona bwo gusana kino kiraro. Abaturage bagaragaza yuko bahinze imyaka ikaba igiye gupfira mu ngo zabo kubera kubura uburyo kibegeza ku isoko. Bivuze ngo niyo bagerageje kuyihereza abanyonzi bakayijyana ku isoko, bavuga yuko bigera iyi myaka igerayo bahagaze amafaranga menshi ntibabashe kuyikuramo. Ndaza kugaruka ku biciro bya esase. Bw'ibiciro bya esase ejo byazamutse byatumbagiye, litiro esase ikaba yaravuye ku 1,700 nayo ikaba igeze ku 1,800. Ndaza kubigarukaho rero nabyo, ariko reka amakuru yacu nyatangirire mu karere k'Iburasirazuba, ndavuga mu karere ka Kayonza mu murenge wa Nyamirama. Abaturage babangamiye n'ubujura butagira icyo busiga inyuma. Ku ijoro cyo ku cyumweru umugore n'umugabo bari mu nzu bari gucyocyorana, abagizi ba nabi baraza barinjira, barangije bafata wa mugore bamuzirikira nk'ariya n'umugabo nawe bamuzirikira nk'ariya. Bamwe batangira kwiba, ariko bagiye gusohoka baravuga ati ntago twagenda tutinyesebuye. Barangije bafata uyu mugore ku ngufu, dore ko imibonano mpuzabitsina mu rugo rwabo itari isanzwe igenda neza nk'uko abaturage babitubwiye. Uyu mugore rero bamufata ku ngufu kugira ngo avuze induru, arishima cyane, ibyishimo biba byinshi, atangira kubwira abagizi ba nabi ngo komerezaho. Umugabo yumvise yuko umugore yishimiye abagizi ba nabi, umugabo nta kindi yakoze, yashatse uburyo yakwiyambura ubuzima. Ubwo yahise yiyambura, abo basore bakigenda yahise yiyambura ubuzima, ariyica kubera ko umugore we yaryamanye n'abagizi ba nabi. Umugore we ntiyasakuza, ahubwo umugore yarangije aravuga ati ubona abandi bagabo uretse wowe w'imbwa wirigwa usaza unesha umutwe nta n'ikintu ushoboye. Umugore rero umugabo rero nibwo kwiyahura, yishwe n'agahinda. Ariko imva n'imvano kugira ngo yiyahure, reka mbanze mbabwire imva n'imvano mwoka byaramwe, ndetse wagira ngo ibi bintu byari byateguye. Bivuze yuko wagira ngo ibi bintu umugore yari yabiteguye mu ijoro cyo ku cyumweru mu masaha ya saa moya. Abaturage bavuze yuko aba bagizi ba nabi barimo bacaracara mu izino santere, ariko nanone abagizi ba nabi bamwe bakaba bazwi ndetse abandi ntibazwi, ariko bari gukekwa kubera ko batawe muri yombi bakurikiranwe icyaha nyine cyo kwica no gusahura no gufata ku ngufu. Bivuze ngo babashinjije ibi byaha byombi. Bisobanuye ko rero reka nze turebere hamwe ese icyatumye koko uyu mugore yishimira abantu bagizi ba nabi ni ikihe. Reka ndaza kubigarukaho. Reka mbanze nkomereze mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyarubaka, mu murenge wa Nyamiyaga, Musambira. Iki kiraro gihuza iyi mirenge yose, no kuvuga ngo cyabaye imbogamizi mu karere ka Kamonyi, ubwo abaturage bakoze uko bashoboye batwara imicanga baratundisha, ariko ubu ngubu bakaba bamaze kuruha. Bakaba bari gusaba inzego z'ubuyobozi, inzego z'ibanze, urugaga rw'abikorera ku giti cyabo kuba babafasha iki kiraro kikubaka, kubera ko iki kiraro kirababangamiye cyane, kubera ko kugeza umusaruro wabo ku isoko ni kimwe mu bibabangamira. Niba ubashije kugera ku isoko uhagera amafaranga yashijemo, nimba icyo cy'ibishyimbo kiri kugura 1,000 kikahagera yenda gihagaze nka 700, kubera abakarani gutwaza kugera hano kubera ko bigoye. Ndaza no kunyarukira ku biciro by'ibiribwa, ndaza kubabwira, ariko abaturage nabo bakavuga yuko rero iki kiraro Imana ibafashije gigakorwa ndetse iterambere ryabo ryaba ribonetse. Bisobanuye ko rero iki kiraro kibangamiye bano baturage. Twagerageje kuvugisha umuyobozi, ndavuga gitifu w'akagari. Gitifu aravuga yuko bari kwegeranya bije kugira ngo iki kiraro batangire kugikora, abaturage batangire kujya bagenderana, ndavuga ibinyabiziga bijye bijyayo bijyanye imyaka, ibindi biveyo bizanye imyaka ku isoko. Bivuze ngo iki kiraro kiri muri bije bazakora uyu mwaka wa 2026. Iki kiraro kizahita gitangirwa gukorwa, ubwo bavuze yuko hariho amateme y'ibiti bariko barashaka kuzagikora neza fresh, bagashyiramo sera beto, ubundi iki kiraro kigakomera ntikizongere gusenyuka. Niyo mpamvu bari kwegeranya bije. Abaturage bishimiye ubuyobozi bwabo uburyo ki bubafasha kugera ku iterambere.
reka rero twongere dusimbukire mu karere k'ibiyaga bigari, ndavuga mu karere ka Musanze, ubwo bise amazina abana b'ingagi ku nshuro ya 20 ku itariki 5 Nzeri nibwo bise amazina abana b'ingagi. Ese aya mazina ni ayahe? Ese izi ngagi bazise amazina amwe cyangwa bazise amazina atandukanye? Guma kuno muyoboro kugira ngo wumve amazina y'ingagi. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wowe wakoze subscribe w'agaciro, ibyo tugizeho niwe tubikesha, ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Nimba nawe utarakora subscribe, ukora subscribe, ufungure akazogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Hari indi nkuru tugezeho none ahangaha itari ivumbi y'umukobwa wacu witwa Gogo, ko ba manager biwe basabye umuryango wa nyakwigendera amafaranga agera kuri 1.5 miliyoni kugira ngo ahabwe umurambo. Murakoze cyane, ibi ngiye kubigarukaho mu kiganiro ngiye gutangiza mu kanya gato.